Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe julɓe, haray miɗo hiwro jam on fof lando sibe jam kamɓe ɓe gureji maɓɓe menen ga meɗen jam. Eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala Allah duminan en jam on. Allah subhanahu wa ta'ala okko en ko faala den danda en ɗen nawnaje wonde e sakitade ɗo feƴƴinana en o ko wiyete épidémie fewdiɗo ɗo hande hara en fof ko en hisuɓe. Eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala kamen kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en de nawnare sakande ton. Allah subhanahu wa ta'ala reenu en reena leyɗe men ɗin reena ɓiɓɓe men ɓen duminana en jam on ka galleji meɗen. Musidɓe julɓe, haray hiɗen fuɗɗito ka darsu men ɗo 22h30 e nde deftere wiyetede ɗo aljawabul kafi liman sala an dawa'i shafi maɗum adda'u waddawa libnu qayyim rahimahullah. Haray ko nde deftere ɗo wonde e jangude en inni wondema ko deftere kelɗude dandina en piiji buyɗi tawata hara hiɗen lando sabu en inni enen ko noddeten e muɗum ko jama on jangu, ko jangugol ngol tun wawata en sottinande, ko jangugol ngol tun wawata en nawrirde yeeso. Sabu piiji ɗin fof no yowodiri e gandal, hay rewgol allahu subhanahu wa ta'ala no yowodiri ko wiyete gandal. Haray kangal juutingol haray meɗen tori jama wonɓe men e darde ka réseau sociaux ɓen si ɓe wawi feƴƴinde kadi vidéo on fiyon moƴƴere nden sako, sabu haray ko piiji ɗi wonɗen e gollitirde wonɗen e jangude ɗo fi ko yowodiri e du'a uji e ko nande ɗi non piiji. Hanki en janguno ko woni hakkude koddoriye e ko wiyete du'a u. En inni du'a u e koddoriye, du'a o no natori ka nder koddoriye. Wota mo wo innu wondema haray min mi du'atako parce que ko mi windana kon fof haray mi heɓay mi du'i mi du'ake. En jangino ɗum ɗon hanki. Hande ko ɗum faala ɗen jangude ko honno sahaba ɓen kañum hi'irayno du'a u. Seke sahaba ɓen kamɓe ko honno ɓe du'ortono goo ɗiɗi ene sahaba ɓe no du'otono hiɓe torono Allah ka ɓe torotako. Ada e natude oɗo darso comme piyete misal e jembintingol ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Hiɗen andi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam sen jangi tarika maɓɓe on hara hiɗen tori jama on si tawi woni hitogol no laaɓi hiɓe wawi en windande fitta e muto hara hitogon laaɓa. Haray musidɓe julɓe, nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko kamɓe Allah ɓuri hiɗude, ko kamɓe Allah ɓuri honno hiɗude. Allahu subhanahu wa ta'ala ko kamɓe waɗi timminiraɓe annabaɓen fuu. Jonnon nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hoore ko ɓe hiɗa kon fuu ɓe ɗetti sababuji ɗin ɓe torike ɓe waɗi du'a. Haray ko fi du'a wonɗen jangude en inni wota mo wo innu wondema ko windana kon ka lawhil mahfuz hande kadi karamol ngol yorino kañum torotako la, ko innude wondema haray du'a on kadi no tawa e piiji winde ɗin ka nder lawhi al mahfuz. Ɗetten piide misal ɗetta no keli ɗiɗi gurdam ko wi'eten koynen nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam yawma badr gere atta ɗen waɗede ka l'islam. Nden ñande nulaɗo ko honɗum ɓe torino ndaren ɗo du'a u nafa du'a u. Ñande weetayno piire nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam tori allahu subhanahu wa ta'ala. Nden ñande ko honɗum ɓe torino ɓe fewtu allahu subhanahu wa ta'ala, ɓe ɓanti sokeje maɓɓe ɗen, ɓe maaki Allah haray hunnu ko fuduɗa men kon. Jantole moƴƴa du'a o, Allah hunnan men ko fuduɗa men kon. Hande nde fedde nde mi wondi e muɗum si nde folama haray hande kadi a rewetake ka hoore leydi no faaliraɗa non. Allahu subhanahu wa ta'ala nulaɗo ko non toronno yawma badr, ñande badr, Allah hunnan men ko fuduɗa men kon nde fedde nde mi wondi e mum ɗo. Ɗum ko ɗum woni sahaba ɓen. Si nde hande folama haray hande kadi a rewetake ka hoore leydi ɗo no hiɗirɗa non. Nden ñande nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam turi Allah ha ɓe indi wanare maɓɓe nden nde ɓe jogino nden nde yani ka leydi. Seydina Abi Bakri hoccide inni nulaɗo accirni Allahu subhanahu wa ta'ala jabinanima du'a ma o. Ɗum ɗo ko holli ko ɗum sifani ɗum ɗo ko hollugol wondema enen kadi hebbinen waɗugol du'a uji. Si nulaɗo mo Allah ɓuri hiɗude on, mo Allah ɓuri hiɗude on hebbini waɗugol du'a uji,
enen kadi hebbinen waɗugol du'a'uji kono non nulaɗo kadi hari ɓe sifori ɗettugol sababuji ɗin siko ko laɓɓete siko ko waɗete ɓe waɗe woni sababuji ɗin ɓe toro allahu subhanahu wa ta'ala yo allah subhanahu wa ta'ala latinanɓe nulaɗo kadi sallllahu alayhi wa sallam ɓe seeni ha badr ɓe ɗetti sababuji ɗin ɓe fewti allahu subhanahu wa ta'ala ɓe tori allahu subhanahu wa ta'ala jabinaniɓe yawma ta'if kadi ñande yimɓe ta'if ɓe buginoɓe kaaƴe barmini ɓe yenni ɓe waɗi fof nde ñande kadi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam torino du'a u maɓɓe on sa jangimo haray ko waɓutu woni ala fi jangugol mo o fof kono mi jonna résumé makko on nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki yawma ta'if ɓe maki allah komi loɓuɗo mi gaynana hoore am ta akkidan e ɓe ayɓe ta akkidan e hoore ami wona e sago ɓe ayɓe allah yaltin ka keeci ɓe yimɓe rewayɓe ma en andi ɗo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi hari no sifori yimɓe hebbintonoɓe waɗugol du'awuji e hoore ko ɓe yafana kon fof kono ɓe hebbintono no waɗugol du'awuji jonnon hande en jange kadi sahabaɓɓen kadi hari ko honno sahabaɓɓen kadi ko même chose sahabaɓɓen kañum kadi hari no hebbina waɗugol du'a'uji tabi'in kadi no hebbina waɗugol du'a'uji enen kadi holliten allahu subhanahu wa ta'ala du'a'uji men ɗin fi yo allah subhanahu wa ta'ala huntan en hajuji men ɗin mi fuɗɗo ko attunoɗen noon ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه كان أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم نتاو دي صحابة بين يو الله سبحانه وتعالى يرمي به هرايكو كتاب الداء والدواء لابن القيم وندنجي جانغو ده نتاو دي صحابة بين يو الله سبحانه وتعالى ويلتانو به بفو أعلم الأمة كو كان بيقولي أندو دي مفتد فو بالله الله ورسوله إنو لالو مكون كو صحابة بين بيقولي أندو دي في قرآن كو صحابة بين بيقولي أندو دي في سنة لالو صلى الله عليه وسلم وأفقههم كو كان بكدي أولي فامو دي في دينه دين الله كان سبحانه وتعالى كانوا بينهم بلاتينو أقوام أوروبي نيبو دي جوغيتاغون بهذا السبب سبب بمعنى دعاء سبب ان أورونو فوب أندوغول في الله في أندوغول في نولادو صلى الله عليه وسلم هيبه فامو نو كدي أولي فو أندوغول في دينا كان kono hari hiɓe jeya e himɓe jogitotoɓe ko wi'ete fiiɗi du'awuji wa shurutihi hari hiɓe jogito kadi sartiji du'awuji ɗin hiɓe respectayno sariyaji fi du'a on wa adabihi hiɓe teddinayno kadi neediji du'awuji ɗin fitorotoɗo min gayrihim e di woɓɓe goo ko ceerno jom faala en yeytade ɗo haray sahabaɓe ɓen hiɓe ɓuri en faamude diina kan kono hoori ɗum ɗon hari hiɓe andi sartiji du'a'u hiɓe andi neediji du'a'u hiɓe andi wondema du'a'uji ɗin no wona sabu huntanede haaju ko ɗum waɗi sahaba ɓen kamɓe ɓe duumino e hebbingol waɗugol du'a ɓe duumino kala ko ɓe waɗata ɓe ɗetta sababuji ɗin ɓe waɗa du'a sabu hiɓe andi nafoore mum nden sabu ɓe jangi e jungo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam e nokkeli buy wano badre wano ta'if ha khandak ha ko nandi e ɗin non biiji jentoɗen ɗo mako seydina umar wa kana umaru radiallahu anhu seydina umar laatino yo allah subhanahu wa ta'ala wele ɓe yurmeɓe yastansiru bihi hiɓe ɗaɓɓirayno ballal sabu du'a'u on ala aduwihi e ayɓe maɓɓe ɓen seke hari seydina umar sino mari ayɓe hari ko honɗum ɓe waɗayno ko du'a'u ɓe tindotono yo allah danduɓe bone ayɓe maɓɓe ɓen jakami andi on ɗum du'a'uji ɗin hino hetti hay seydina umar mo tawata hadi sheytane susata hari nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki si seydina umar rewi e ngol ɗo laawol seytane ko e laawol goo rewata seke seytane ari susata seydina umar kono hoore ɗen doole ɗe o jogii ɗon hari kono simo mari ayɓe o fewtay e allahu subhanahu wa ta'ala o ɗaɓɓira allahu subhanahu wa ta'ala o toro allahu subhanahu wa ta'ala du'awuji ɗi fiyo allah danduma e ayɓe makko ɓe jakamandi na doole tum dandete e ayɓe maɓe
na haqqille maɗen tun dandete ayɓe maɓen, na rentagol ngol tun dandete e ayɓe maɓen. Sa ɗetti ɗin ɗon fof haqqille maɗen, doole maɗen, a ɗetti feere ma nden dewta ɗum du'awu on, sabu du'awu on kañum kadi no wallito moƴƴa fi dandugol ma bone ayɓe maɗen. woni ko ayɓe ma falanaɓe ma ko boni, ma falanaɓe leydi ma ndin, ma falanaɓe ma jattugol, haray du'awuji ɗin koye hetti fi majji. Wa kana a'dama junday, hari seydina Umar no jeeya e konu maɓɓe ɓurgu mawnude ngun waɗugol du'awu. mi mana seydina Umar hari hinafi ɓe ɗettay himɓe piirayɓe ɓe ɗumanno ɓeyna ko ɓen ɗon ɓe holori. Ibnul Qayyim ɓe maki ka deftere maɓɓe ɗo adda waddawa ɓe inni seydina Umar hari ko ɓe wallitortono fi ayɓe maɓɓe ɓen ko du'awu, hari hino jeeya kadi e armo ɓe ɓurata utilisude on e konungu ɓe ɓurata hettinde fi mum gon ko wiyete du'a. Wa kana yaqulu, hari seydina Umar no makana li ashabihi wondiɓe maɓɓe ɓen, hari seydina Umar no makana wondiɓe maɓɓe ɓen, lastum tunsaruna bi kathra wa innama tunsaruna min as-sama. Mashallah, haray ngol konngol ɗo o jumla ɗo tuktabu min ma'i dhahab. seydina Umar jantoɗen ɗo ko nulaɗo ko seydina Umar maki, ɓenni lastum tunsarun, on laataki hiɗon wallire bi kathra sabu ɗuɗugol moɗon. Allah wallirta on sabu ɗuɗugol moɗon. seede muɗum hande julɓe ɓen ko ɓe jalo ka planète, ko ɓe milliard e ko fawi, kono hande julɓe ɓen no jeeya e communauté ɗi ɓurɗi lo'ude ɗi jakami andi na ɗuɗugol ngol jogii salti, na ɗuɗugol ngol. ko ɗum seydina Umar maki, lastum tunsaruna bi kathra, on laataki hiɗon wallire sabu ɗuɗugol mongol. Wa innama tunsaruna, ande ko wallirte ɗon minas sama'i, ko ka iwi ka kammu segi ko sabu du'awuji mon ɗin. Ande ko wallirte ɗon na ɗuɗugol mongol jokki ko du'awuji ɗin. Jono haray buyi hiɗen andi no nana ɓena fatiha lamminta, ɗum ɗo lamminta, en tertoto ɗum ko en ɗettu sababuji ɗin fewten Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ko daali ko wondema o kay yu'til mulka man yasha wa yanzi'u man yasha. Allah no okka laamu mo faala, no jatta laamu mo faala, yuzillu man yasha wa yu'izzu man yasha. Himo hoyna mo faala, himo teddina mo faala. Yo Allah teddin en aduna e laara. Jakami andi seydina Umar ɓe maki ɗo areni jonna on ɗo bindol fi on famugol, so on famingol on nafitoray e nden gurdam mon. On wallirtake sabu ɗuɗugol moɗon, ko wallirte ɗon ko ballal iwaygal ngal ka kammu, bi mana ko du'a'uji ɗi waɗoton ɗin ɓawo on ɗettude sababuji ɗin. En inni wonde masiɗen jangude du'awuji ɗin nayen famude ke haqqille meɗen haray ko ya woppu, ko ya terto sababuji ɗin. La, ko haton jini e gandal, ko ya waɗu gandal, ko haton jini e doole, ko ya waɗu doole. Allah ko dali wa a'iddu lahum mastata'tum, haray hebbi leyir ko wawɗon kon. Jakami andi ɗo haray seydina Umar maki, lastum tunsaruna bi kathra wa innama tunsaruna min as-sama. Wa kana yaqulu, hari seydina Umar hino maka, inni la ahmilu, hara mi pellet mi ronditotako, hammal ijabati, himmilgol fi notede, walakin kono hamma miɗo himmira addu'a toragol. Ndare ɗo kañum kadi ngol konngol ngol seydina Umar maki ɗo. seydina Umar inni min mi miijotako mi bonnata haqqille an fi yo mi jabane. Min ko bonnata haqqille an ko num ko toragol. Seke seydina Umar ko faala inno, ta miijo ta sonju hoorema sa jabinante ka sa jabinantake, sonju hoorema fi toragol. Sa torike tun Allah jabinai. Ta miijo fi jabinanede, ta miijo fi jabinanede, miijo fi toragol. Si Allah subhanahu wa ta'ala arsikima tun toragol ngol, ta sonju hoorema hande kadi fi jabagol ngol fellutu, Allahu subhanahu wa ta'ala nototoma, ko kanko inni himo noto al-muftar ɓittiɗo, ko kanko inni ud'uni astajib lakum, noddelam mi nototon, ko kanko inni wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, si jiyaɓe an ɓe landige fi an yeetoɓe miɗo ɓattiɓe. Ko kanko kadi inni haray himo ɓatti min hablil warid, e dikkonondol mangol. Siki Allah no ɓattima ɓuri konondol mangol. Holli wondema seydina Umar ko faala, te en bonnu golle men
e innugol wondema est ce que Allah jabinanaylan ke Allah jabinantalan est ce que timmi ka timmali Seydina Umar ini fowtin hoorema heyi fowtin hoorema ko ɗum an etotoɗa ko ya toro yo maapine toragol ngol ta maapine jaabagol ngol sabu on mo wonɗa e torade o firtata aadi on mo wonɗa torade ko kanko inni torolan imo jogii ko lannata ko ɗum waɗi Seydina Umar maaki inni la ahmilu hammal ijaba min mi ronditotako mi sonjitotako fi himmirgol yomi noote walakin hamma du'a haray ko mi himmirta ko toragol ngol ɓuri hettude jaabawol ngol ɗum koye jungo Allah woni kanko mo firtata aadi Seydina Umar kadi fay maaki wa fa idha ulhimtumu du'a si on longinama waɗugol du'a fa innal ijabata pellet notede ngol ma'ahu no wondi e du'a o seke Seydina Umar no jonnude ɗo ya foto Seydina Umar inni si Allah muyanima tun a miijike si Allah moƴƴike e ma ha a miijike toragol ngol andu jaabawol ngol no wondi e muɗum Allah nototoma jaka mi andi honɗum ko Seydina Umar fala yetade ɗo kadi haray no jeeya eɓe Allah hiɗi ɓen andintingol ɓe yo ɓe toro sabu toragol ngol no takkodi e notede ngol wa akhadha ash-sha'iru hadha al-ma'na himowo on ɗetti ko o maaku Seydina Umar ɗo fanadamahu o yuɓɓi o watti gimɗol himowo on sha'iru jon o ɗetti konguli ɗi Seydina Umar maaki ɗo ɗin o yuɓɓi gimɗol faqala o wi'i law lam turid nayla ma arju wa atlubuhu min judi kaffayka ma allamtani talaba oni law lam turid si a falanoka nayla heɓugol ma arju konko mi jorti wa atlubuhu e konko mi woni e ɗaɓɓude min juudi kaffayka e dokkal newe maɗen ma allamtani talaba andintano lantoragol ko nu shayri jon ɗo faala henno sida anduno a jonnatalan ko woni ko moƴƴere wonde jungo maɗen a andintano lantoragol sike ko ɗum o falan yetade ɓay tun Allah inni wondema himo mari dokkal ko lannata hande kadi ko yetagol en toroye mi jonnay on ko ɗum shari on fala ennude law lam turid nayla ma arju wa atlubuhu min judika fayka ma allamtani talaba haray si tawi woni a fandaki okkugol lan komi jorti kon e komi woni ɗaɓɓude kon e dokkal wongal ngal ka ndewe maɗa a andintano lan toragol kono ɓay a andini lan tun toragol haray no holli wondema hiɗa fala jonnude lan kadi dokkal wongal ngal ka ndewe ma haray ɗo enen gayni jangude mako Seydina Umar on jakamani Seydina Umar ko ɗum fala en yetade ɓe maki min jikko hari silam mari ande silam mari aybe silam mari sonja ko du'a uji mi waɗayno e mi yi'a kadi résultat muɗum Allah jabinananmi Seydina Umar kadi maki on wallirtake sabu ɗuɗugol mo on wallirtake sabu jogagol mon jawle on wallirtake sabu jogagol mon relation ji on wallirtake sabu ɗum piiji adnankeji ɗum ɗo no tawa kono na ɗum Allah wallirta on wa innama tunsaruna haray ko wallirte ɗon minas sama'i ko du'a uji mon ɗin ɗi do'oto ɗon ɗin ƴawayaka kammu wa kana yaqulu Seydina Umar kadi maki min mi sonjata hoore an fi yo Allah jabinanan ko mi sonjata hoore an ko fi yo mi toro sabu mo jabinanaylan Seydina Umar shahid jon kadi inni haray si tawi tun woni a falanoka yomi jorto mi ɗaɓɓa ko woni kon ka dokke maɗen moƴƴere ma nden a andintano lan toragol kono ɓay andintini lan tun toragol haray andi haray miɗo taƴƴini heɓugol ko wiyeten kon dokke ɗen e jungo ma ɗo enen en gayni mako Seydina Umar e mako Seydina e mako shari jon jonno hiltitoɗen e konguli Ibnul Qayyim ɗin rahimahullah Ibnul Qayyim ɓe maki faman ulhima addu'a kala longinaɗo ma andintinaɗo waɗugol du'a faqad urida bihi al ijabatu haray o fanda haray notede mo ngol fandama siki kala mo Allah andintini yo toro andu jaabagol jaabede konko o tori ɗon
haray honnum haray o longinama ko bindogol fala inno ibnu qayyim rahimahullah ko fala inno kala longinaɗo toragol ande jababuye on woni sir jaboto ko toragol ngol metti fi ko joɗagol ngol wulla e Allah ko joɗagol ngol yankino ko joɗagol ngol holla hoore mum ko baaso ko joɗagol ngol fewte Allah subhanahu wa ta'ala fewtira ɓernde mum nden no laaɓiri ko joɗagol ngol e ɗi sahaji ɗi yeytiɗen har sirku jilla few ko ɗum metti fi kono jaabede ngol ɗum ɗon si a heɓi tun condition ji ɗin si timmi a jaabeta jon non seede ko fi hon ɗum ibnul qayyim winduɓe deftere nden ɓen ɗo ɓe maaki wondema si a andintinama tun si a longinama tun toragol ngol haray jababuye on laatike ɓe maaki fa inna allaha subhanahu yaqul ɓe inni allahu subhanahu wa ta'ala on mo senaye woni e muɗum pellet no daali himo daali ka ɓuɗo anare makko woni on uduuni noddelan astajib lakum mi nototo on allah tigiri inni on torelan mi nototo jon noon jaka mi andi ko ɗum ɗaɓɓira ɗen nayen mapo jabotako enen nayen mapo nu jabotako enen koyen mapo eske mi torike ko ɗum allah ini uduuni torelan o yi ɗum ɗon ko an allah no ini astajib lakum mi nototo nayen mapo fi nototo ɗon accen gollal ngal jonna ɗengal enen ko yamira ɗen koyen toro hokkugol ngol ko e jungo makko woni kanko noon mo jogi ko lannata o inni en kadi la yukhlifu lmi'ad o firtata aadi o inni en kadi lahu mirasu samawati wal ard ko kanko jeyi kala ko woni hoore leydi e kammo khazainu samawati wal ard kanko si o okki o hula lannugol iɗen andi en fof si goɗɗo sonji en ɗo ha hande kadi hay numéro makko haray an a faalaka yide allah noon subhanahu wa ta'ala kanko ko sa toraki mo mono wa qala allah kadi daali fay kadi e aya go wa idha sa'alaka ibadi si jiyaɓe an ɓen landike ma annulaɗo fi an anni fi an fiyoɓe torolan yeetoɓe fa inni no min qaribun miɗo ɓattiɓe ujibu miɗo noto da'wata da'i noddandu nodduɗo idha da'an si o noddilam laaɓay ɓuri ni allah inni nulaɗo ha allah landa kala landiɗo ɗo goɗɗo fi ene hombo mi toroto allah inni yeete on tigi miɗo ɓattimo yo toro mi jabinanema si jiyaɓe am ɓen landike ma annulaɗo fi an yeetoɓe miɗo ɓattiɓe ɓe haton jina ɗum sonkugol ɓe haton jina yoɓugol transport ya fa inni qarib pellet min hara miɗo ɓattiɓe ujibu miɗo noto da'wata da'i noddandu nodduɗo ida da'an si o noddi miɗo noto noddandu nodduɗo si o torike ko ɗum woni mana o jake mi andiɗo ceernojon ɗo waddi ayaji ɗiɗi laɓɓinde pos wondema koye maapo fi toragol te e maapo en jabanama ka en jabanaka sabu sen torike tum si condition ji ɗin timmi ko jangunoɗen ɗo ande jabagol ngol la shakka fihi ko ɗaɗi ceernojo on ɓawato moy noon la yakadu yuraddu haray sifa on duwawu ɗon ruttatake وفي السنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال كسنن ابن ماجه بماكي ماكو نلا صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي هريرة فيلي بماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا ماكي والجول هسنا من لم يسأل الله كلام تراكي الله يغضب عليه الله منانتم كلام تراكي الله منانتم يتلان سيفا الله نودي enen ko si goɗɗo torakilan me welda goɗɗo sino jokki tu ñande no torolan komi sakke torto ko haɓugol kono allah subhanahu wa ta'ala jentoɗen o hadis ɗo kadi ko hadis kadi selluɗo man lam yas'alillaha kala mo toraki allah yaghdab alayhi allah subhanahu wa ta'ala monantomo calcule musidɓe julɓe mi piyana on ɗo misal walillahi lmathalul ala ɓiɗɗo ma hara ko jonnoɗamo wo ñameteji ndemo yaaka lekkol o ñamoyta ñameteji ɗi jonnatamo ɗin ko ñameteji wonɗi ton ɗin o ñamata himo ñamude
kono an a monoto ka an monotan a monoto si tawi kadi joni mo welduɗa so hollatama peppide misal mo welduɗa moƴƴa hara mo welduɗa e hoore laaɓal hara tuma haaju o heɓi haaju wo ko goɗɗo goo o hollitatama an e hoore hiɗa wawi mo ittande ande a ɗettay on ko jatigi ma ka a ɗettata na jatigi ma a ɗettay mo wona jatigi ma par ce que wala e hollutudema haajuji makko ɗin ko ɗum waɗi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki wo wondema kala mo toraki allah hare allah no monanimo fi on ɗum par ce que kum bani adama hunko wonɗa yawde toro ko allah kadi woni mo e jonnude ɗo non ko en faamu sellungu en innal o sa mapiketa yaw hollitoya yimɓe ɓen ko faalaɗen innude sa mapike ko ya hollutu yimɓe ɓen ɗetta noon sabuji ɗi ya hollita kadi jama on par ce que toujours si allah subhanahu wa taala ɗumani koye jama on kadi rewnata ko woni faamu sellungu ngu ko ya hollutu allah yaha noon ɗaɓɓoya yimɓe ɓen woggodira yimɓe ɓen ɓe tañƴiniɗa ɓen ittata kono allah subhanahu wa taala piide misal si goɗɗo mapike ɗo joni ari landike lan service mi wallitike mo tawi himo waɗuno du'awu koyen faamu wondema du'awu makko on o jaabike ko ɗum waɗi allahu subhanahu wa ta'ala eltinni ɓernde an nden fewti fi wallugol mo ko ɗum du'awuji ɗi no hetti musidɓe julɓe kala mo toraki allahu subhanahu wa ta'ala hare allah subhanahu wa ta'ala no monanimo ceerno jon addani en ɗo ayeje makuji seydina oumar ɗiɗi e ayeje ɗiɗi e hadisa goto hiltitoɗen noon joni e maku ceerno jon ibnul qayyim rahimahullah wa hada woni ko sifa ɗo yadullu no tindina ala anna ridaahu fi su'alihi wa ta'atihi wa idha radiya ar-rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridah kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabih haray ko fi honɗum hila jangude mi masa ko fi wonande jogiiɓe deftere nden ɓen si ɓe mari probléme fi ka masugol yoɓe masu sina ɗum haray hila wawno darade hoore sukunu kono yiɗo hila ɓanginde jangugol mase ɗen fi wonande faalaɗo masude wa hada yadullu ala anna ridaahu fi su'alihi wa ta'atihi في رضائه وطاعته وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه وإن كوكو صفاتو نتندني على أن رضاءه هري ولاي الله سبحانه وتعالى كوكو صفي دو آية جديدة سنة نلالون ديدو تاتي كهون تندنانين ko tindinani en ko wondema weltagol allah ngol welaye makko weltagol makko ngol ko honto woni fi su'alihi wa ta'ati ko toragol mo ngol e ɗoftagol makko ngol ko ɗon allah welaye makko on woni wa idha radiya rabbu si jeyɗo on weltike tabaraka wa ta'ala yo allah subhanahu on towɗo fa kullu khairin moƴƴereji ɗin fof konto ɗi woni fi ridahu kaka welaye allah subhanahu wa ta'ala kala ko moƴƴi ka hoore leydi ɗo kala ko moƴƴi ande koko allah weltori kon ko ɗum innete ko moƴƴi ha ko weltoriɗa kon de mana ko weltinɗa kaari kon de ko allah weltori kon ko ɗum woni ko moƴƴi kama anna kulla bala'in ko non woniri kadi denɗangal e bala'uji wa musibatin e masiboji ko honto ɗi woni fi ghadabihi kaka tikkere allah subhanahu wa ta'ala siki kala ko monini allah ande ko musiba e balawu kala ko weltini allah ande ɗum ɗon koko moƴƴi jon noon ayeje ɗen ɗiɗi e sunna nulaɗo on holli en wondema mo torakimo o monoto holli en wondema weltingol allah ko toragol mo e ɗoftagol mo tikkingol allah waɗugol ha allah o mono ko honɗum ko tertagol innen wondema toragol mo e yeddugol mo ceerno jon noon ɓe maki bala uji ɗin fo e musibaji ɗin fo ko hontoɗi woni ko si allah monike welaye on fo e weltare e moƴƴere konto woni ko si allah weltike وقد ذكر إمام أحمد
fi kitabi zuhdi atharan ɓe maki imamu ahmad rahimahullah ɓe jantike ka deftere maɓɓe fi ruɗagol batte bimana qissa. haray non o qissa mo mi jangata ɗo ko qissa mo sella go'o ɗiɗi kadi ko minal israiliyat sike koye nder habaruji ahlul kitab. haray hina haray ɗum ɗo en jangay tu woni fi famugol ko honno peji ɗin ɗi woniri, sabu en inni wondema si tawi woni hunde hay sino lo'i, si tawi woni ko fadailul a'mal puusete fi waɗugol golleji moƴƴi, haray ceernoɓe goo no newni fillagol. jange وقد ذكر إمام أحمد في كتاب الزهد أثرا بجان إمام أحمد في اللي كدفتر ما بيرود أقول بات بمعنى كويتين كون إسا أو لو إسا أنا الله الله إني كميوني الله جنتو دي إسا الله إني أنا الله كميوني الله لا إله إلا أنا ريوتيرو على ولد غونغا نفايدو ريودو يوم القيامة سوانا من سوانا الله سبحانه وتعالى من إذا رضيت سيمي ويلتك باركت ببركني الله إني سيمي ويلتك ببركني وليس لبركتي منتهى على نا بركي أنكين حتر سكي الله سبحانه وتعالى إني سيمي ويلتك ببركني بركين غول أنغول نم على كتيردي على كهاتي وليس لبركتي على بركي أنكي بمعنى على يرمين دي عندين بركين غول منتهى إن ودم حتيرد. وإذا غضبت سيمي مونيكي كدي لعنتم هوداي الله إني سيمي مونيكي كدي هوداي جونو دو مياندي تيناو هودو غول الله غول هودو غول من غول ونا غودو سابو ندو كو متشابه الله كان هودو غول ماكو غول كو نون كو وودنتي غول ما موƴƴere makko nden yurmende makko nden ko dum inete science kala ka janguda Allah sini mi hudi kaari ande wona endugol on huda do fedduto no inado si Allah ini la'natullahi kuddi Allah ndi woni e kaari haray hinafi ko kuddi enen ko inneten kon kuddi ko fanda haray Allah wo'intinima yurmede makko nden o wo'intinima yurmede makko nden e moƴƴereji makko ɗi ko ɗum innete Allah huɗi goɗɗo. inen handi noon enen hande sinnama kaari ko huɗaɗo seke wala goɗɗum, sinnama kaari barki seke mo mari goɗɗum, haray ɗin ko ngulino hana dartede. wa la'nati Allah indi wondema kuddi andi noon tablugu ndi yottoto asabi' min alwaladi ɓiɗɗo jeɗɗaɓa on seke sa waɗi Allah ɗo hunde on monike ɗum raaɓe ha hewtoya ɓiɗɗo ma jeɗɗaɓa on en inni no wondema ɗum ɗo haray sella fi hon ɗum Allah no daali wala taziru waziratun wisra ukhra goɗɗo nangitirtake bone goɗɗo. joni noon ɓiɗɗo ma simi bonni tawi ɓiɗɗo an nangitirama ɓiɗɗo tanira an nangitirama ha timoyi jeɗɗo haray ɓen ɗon toñama. Allah noon no inni haray Allah subhanahu wa ta'ala inni inna wondema o wonali bi zallamin lil abid toñowo jeyangel makko ngel. jakam andi oɗo hadith on o sella seke mo lo'i ko israiliyat. joni ko fiyon ɗum ceerno jon awa jantanimo ko ɗo woni ɗuma on ibnul qayyim hino andiram non hino andira gandale ɗuma ko inneten ceernoɓe ɓen ɓe adday issaji hara kamɓe tigiri hiɓe andi ɗi sella ko woni sa jangiɗi hare nafoore no nder ton ko nafoore non honɗum ɗo ko yeytagol en si Allah o weltike o barkinayi Allah si weltanike ma o barkinante ko jogiɗa kon ɗum ɗon hay si tawi woni sella e ngol ɗo bindol kono asli ɗum ɗon hino mari ka selli e bindigo innugol si Allah weltike mo barkinante. innugol kañum kadi haray kanko so barkinanima ala kattirɗi ala hattirde ɗum ɗon kadi hay sika bindol ɗo sella kono no mari asli ka dina. haray wala'nati tablugu sabi min waladi haray ɗo en ni ɗo no lundi innen wondema deftere nden sabu Allah ko ini wala taziru waziratun wizra ukhra hay goto innen wala taziru rondanta ko waziratun rondotoɗo wizra ukhra bakkatu goɗɗo goo. haray mo kala koko faggiti kon ko ɗum rondoto mi rondanta ko bakkatuji ɓiɗɗo an rondanta ko lam voilà ko no woni asli on. waqad dalla haray ceerno jon noon ari ɓe ceerno jon maki waqad dalla al aqlu haqqille ɗen tindini
wan naqlu e bindi ɗin, wal fitratu e fitra on, bimana kono inete al fitra koko bani adama tagida kon e muɗum. Sike bani adama si o tagama o janɗi day e piijigo, woni o jangi dina, woni mo jangali dina, o janɗi day e piijigo. Piide misal bani adama kaw heɓa ɗon goɗɗo ekkintintamo ñamugol, goɗɗo ekkintintamo wurlugol, no wodi piijigol, no wodi bani adama tagida en majji. Masalan innugol, ñamugol, yarugol, ceerno jon ɗo non inni wo wondema haqqille ɗen e bindi ɗin e none no bani adama on tagirano, wa tajaribul umam e ko mofteji ɗin innen wondema darndi kon, e ko mofteji ɗin darndi, ko mofteji ɗin waɗi kon testi ji ko rinete darndagol. Wa tajaribul umam e mofteji ɗin ko darndi kon ala ikhtilafi ajnasiha e hoore luutodirgol maɓɓe none, wa milaliha wa nihaliha e dinaji maɓɓe. Milal ko dina, nihal ko dina, ko mana goto, ko kalimat mutaradifa. Sike haqqille e bindi e tagudi bani adama ɗin ka lasiri e mofteji wonu rewɗi ɗin fof ka hoore leydi ɗo, ɓe fohi ɓe haldi fotti ala anna taqarruba wondema ɓattagol ila rabbil alamina jeyɗo windere nden, wa talabi mardatihi e ɗaɓɓugol welaye makko on, wal birri e ɗiggangol jama on, wal ihsani e moƴƴagol ila khalqihi e faade tagore makko nden, min a'zamil asbabi no jeya e ko ɓuri mawnugol e sababuji aljalibati pooɗayɗi li kulli khairin kala ko moƴƴi. Kono ceerno jon fana yettade ka bindollo o inni gila bani adama ari ka hoore leydi ɗo, haqqille himɓe ɓen fof e bindi arɗi ɗin fof e tagudi himɓe ɓen fof e mofteji ɗin fof no fotti e hoore ko ɓe tawata kon hiɓe serti dinaji ɓe fof hiɓe fotti wondema ɓattagol Allah e to ha Allah weltanomo moƴƴo e himɓe ɓen, ɗum hino jeya e piiji wallayɗima heɓugol ko moƴƴi. Ɗum ɗon fof no fotti. Sa yehi ka chrétien ɓe ɓen, sa yehi ka juif ɓe ɓen, rewayɓe nangue ɓen, rewayɓe koode ɓen, rewayɓe cheytane ɓen, kala jogiiɗo diina ka hoore leydi ɗo, ɓe fof hiɓe fotti etagol ha hooliɓe Allah ɓe no woodi, etagol ha Allah weltano ɗum moƴƴo e himɓe ɓen, haranga wujjata himɓe ɓen, a barmintaɓe, a yennataɓe, ɗa wondiri e maɓɓe no moƴƴiri. Jango kala jokkuɗo diina ka hoore leydi ɗo, woni ko diina fenade, woni ko l'islam, ɓe fof hiɓe fotti wondema moƴƴagol e Allah e moƴƴagol e jama on, ɗum no wallito goɗɗo heɓugol moƴƴereji. Ɗum ceerno jon fala on yettade. Wa adbadaha e liddu muɗum min akbaril asbabil jalibati haray no jeya e ko ɓuri mawnude e sababuji kadi pooɗanayɗi goɗɗo li kulli sharrin kala bone. Ceerno jon inni kadi ko non woniri yimɓe ɓen fof no fotti wondema etagol ha Allah weltanoma, etagol ha wondira himɓe ɓen no moƴƴiri, ɗum ɗon ko ɓeydete ko moƴƴere. Ko non woniri kadi liddu muɗum etagol ha Allah monanoma, etagol ha bono e himɓe ɓen, ɗum ɗon kadi ko ɗum addante ko bonereji. Ko ɗum ceerno jon woni yiyatade. Jakka mi andi musidɓe julɓe, dina men kan ko ɗum faala ko ya respectu piide ɗiɗi, ɗe piide ɗiɗi ɗo ko ya respectude. Etoɗa ha Allah weltanoma, wondira yimɓe ɓen no moƴƴiri. Etoɗa ha Allah weltanoma, wondira yimɓe ɓen no moƴƴiri. Ceerno jon inni andu a heɓi moƴƴereji ɗin fof. Ceerno jon no inni sa waɗi contraire mum liddu muɗum haray kadi ko ya famon no, kala etiɗo ha Allah monani ɗum o boni e himɓe ɓen, andu an kadi on ko satte ndeje tun rondotoɗa. Jaka mi andi on no, nayo mi moƴƴin hakkunde an e Allah, mi bonna hakkunde an e himɓe ɓen. Nayo mi moƴƴin kadi hakkunde an e himɓe ɓen, mi bonna hakkunde an e Allah. Julɗo kañum no waywa no sondu jogindu gabitanji ɗiɗi, maɗo avion wal jogingal gabitanji ɗiɗi. Nayo taw iɗen andi sondu ndu wiiri wosi gabitanji ɗin ɗiɗi hara no fonctionnude. Ko non woniri kadi avion. Julɗo ko non o wayi haqqeji hakkunde makko e himɓe ɓen e haqqeji hakkunde makko e Allah
ko taw hara fono yaade ko ya tottu haqqeji Allah din totta kadi haqqeji yimɓe ɓe hande noon no fa hide mari buy famuɓe l'islam ko juulugol siɗa juula hiɗa wirdo jemma hara lande sike haqqe ko ya tottu tun haqqe hakkunde ma e Allah on ko lutti kon hara a jattay a wujjay a ñamay kon yimɓe ɓen ɗum ɗon hina hay fu ɓeyɗa juulude ɗum ɗon ko faamu bongu noon faamu on no bongu noon haray jaka mi andi haray hilan hani wosiɗa faala moƴƴere eto ha weltina jooma tagore nden wondira e bani adama e himɓe ɓen e piiji wonɗi kanna gaɗin fof no moƴƴiri sa waɗi non contraire muɗum ɗin ɗon kañum kadi no jeeya e jaka mi andi Allah weltanagol ma e wondirgo yimɓe ɓen no moƴƴiri ceerno jongini ko sabu heɓugol huntanede haajuji moƴƴereji ko non woni kadi bonagol e Allah bono e yimɓe ɓen ɗum kadi no wawi wonde sabu innen sattedeji ceerno jomɓe maki wa mastujlibati ni'amullahi wastudfi'at niqmatuhu بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه ceerno jon ini famastuzlibat ni'amullah nemaji Allah ɗin pooɗali wastudfi'at niqmatahu boneji makko ɗin duñi bimithli ta'atihi wano ɗoftagol mo wattaqarrubu ilayhi e ɓattagol mo wal ihsani ila khalqihi e moƴƴagol e tagore makko nden konugol bindol ɗo faala ceerno jomɓe maki nemaji Allah ɗin siɗa faala ɗi hendade a ɗoftoto Allah ɓattoɗamo moƴƴoɗa e tagore makko nden siɗa faala kadi duñude bonereji ɗin masiboji ɗin probléme ji ɗin sonjaji ɗin ko piiji ɗiɗi hanɗa waɗude ko ya ɗofto Allah moƴƴoɗa e tagore makko nden ko ɗum woni famastujlibat ni'amullah nemaji Allah ɗin po inen ɗuma wondema pooɗali wastudfi'at niqmatuhu boneji makko ɗin duñi sika sila fala hendude nemaji ɗin duña bonereji ɗin a wawata heɓude ɗum ɗon si wona be misli ta'atihi embere ɗoftare ma nden wattaqarrubu ilayhi e ɓattagol mo wal ihsani ila khalqihi e moƴƴagol e tagore makko nden ibnul qayyim rahimahullah ko ɓe fala en yetade ɗo nemaji Allah ɗin ɗi pooɗiraka famastujribat ni'amullah nemaji Allah ɗin pooɗiraka wastudfi'at niqmatahu boneji makko ɗin duñira bi misli ta'atihi embere ɗoftagol makko wattaqarrubi ilayhi e ɓattagol mo wal ihsani ila khalqihi e ɓattagol e moƴƴagol e tagore makko nden musidɓe julɓe ka landitagol sabu ko ɗo hatteten sabu damal hikkayngal ngal ɗo no juuti darsu men arowo janngo on ko honɗum o yettoto en o piyanay e misal kal qur'ana bus o inne waɗu très attention o inni wondema faamu ko wiyete kon du'a o yi ceerno jon juutini fi du'a wu moƴƴa non par ce que buyno falga e mum ko nafoore kadi no e muɗum buyno wedditi fi mum andi ceerno jon ɗo ko juutini o woli fi du'a wu ɗo enen en jangi faydi ɗo vidéo ji tati ɗum no fof ko fi du'a ko fala en yeytade nafooreji buyno ka du'a u hiɗe wedditi fi majji probléme ji buyɗen heɓude sen torino en enen heɓatano o faala en kadi yeytade buy kañum kadi no terti toragol ngol sabu innugol wondema toragol ngol nafata ko ɗum waɗi mo juutinde janngo noon o yetoto en piiji bus no windi ka lawhil mahfuz haray hiɗi yowodiri e condition hiɗi yowodiri e sartima sababu sike Allah inamnu mi jonnaymo ɗum ɗo so waɗi ɗum ɗo mi jonnatama ɗum ɗo sa waɗali ɗum ɗa hara ko noon windori jonno sa waɗali ɗum tigiri a heɓata piide misal piiji buyno woodi ɗi Allah muyamma tawa hannum hay siɗa waali ka danke anga hendoto ɗi hara hiɗa waali on num aka danke hendoto ɗi
piiji go non no wodi imo innuma mi waɗanaymo ɗum ɗo so yehi o ɗaɓɓoyi andi sa yahari ɗaɓɓuɗa a heɓata ɗin ɗon jango o piyanay e misal ka nder alqur'ana wadda ayeje tawa fo no yowodiri on ɗum ay sabu sa waɗi ɗum ɗo a heɓay ɗum ɗo sa waɗi ɗum ɗo a heɓay ɗum ɗo sa waɗi ɗum ɗo a heɓay ɗum ɗo ko fiyon ɗum waddaniɗe buy ko yeta gonma piiji buy no wodi du'a uji ɗin heɗi a nafa piiji buy no wodi ɗa marana ton kono ko sa waɗi du'a sa waɗali du'a ɗi lawtoma par ce que fo du'a on kaka lawhil mahfuz windi piiji windaɗi ɗon ɗin kadi ko non haray ko alqadar ma alqadar ko ɗum ceernojo on yeytoto en kono haray hila lannitoro toɓɓere wotere hettunde musidɓe julɓe wota en fijir du'agol hewre goɗɗo huɗugol goɗɗo hiɗen andi woɓɓe si munike ɓe huɗay ɓiɓɓe maɓɓe moƴƴa ta ɗettiro huɗugol ngol on sama kala meddanayi on ɗo qissa feƴƴunoɗo e jungo innen wondema sahaba ɓen hiɗe mari sahabajo no inne Sa'd ibnu Zayd ñande goo debbo goo ari wulliti ka lanɗo on wondema seydina Sa'd ibnu Zayd no jattimo leydi sonnajo goo ari wulliti ka lanɗo on wondema o sahabajo ɗo no jattimo leydi tawi noon hina gonga tawi hon ɗum hina gonga lanɗo on noddi hombo lanɗo on noddi seydina Sa'd ibnu Zayd ɓe maki ene ko an jatti leydi kaari ndi o inni min joganaki o leydi mi jattamo leydi e fus debbo on inni billahi wallahi ko non seydina Zayd seydina inne sahabajo on innon jattade on tuma kaɓe seedata laamu ngun jonniti sonnajo on gonga tawi sonnajo na e hoore gonga wowde ndaren ɗo sahabajo on ko tori hoore o sonnajo ɗo o waɗi du'awo se sahabajo on inni Allah si tawi woni o sonnajo ɗo koye hoore fenande o toñirinmi hoore fenande o toñirinmi haray Allah jaɓu gite o ɗen o maaya e ndin leydi nde o inni mi jattimo par ce que kanko tigiri hemo andi o toñam se sahabajo on tori tun jaabi e nder duuɓi seeɗaji oya perdi gite mum ɗen oya kadi ari ndin leydi nde o inni ko kanko jeytana kanko jeyi e seeɗe ɓe e fenade ko e ndin leydi ɗon ari o feggi o yani ko ɗon woni sabu makko du'awuji ɗin wota mo wo fijirgol du'a sa andi wondema ɗa faala torade goɗɗo no toñuma ɗa faala to ɗumannagol ina ya ɗumanno dey ha nisitoya kala ko anduɗa a nisitay wota wol tentini noon ɓe huɗayɓe ɓiɓɓe mum ɓe huɗayɓe on ɓiɓɓe muɗum toro yore maɓɓe moƴƴa yahanen qissa ɗimmo seydina Sa'd ibnu Abi Waqqas seydina Sa'd ibnu Waqqas ɓe sahabaɓe ɗo kadi ko kamɓe lamminano Kufa e leydi Iraq yimɓe Kufa ɓen yimɓe nden on saare ɓe wulliti e hoore seydina Umar tawi ko seydina Umar laamino ɓe inni o Sa'd ibnu Abi Waqqas ɓe inni o sonjimen sike gouverneur mo adduɗa on ka amen ɗo o sonjimen ka juulugol o sonjimen peeji ɗin fof meɗen faala ya ittan men mo ɗo changena men o gouverneur adda lanɗo go seydina Umar ittimo ka laamu nulanimo tawi seydina Umar kañum no Madina oya kañum no Iraq Kufa seydina Umar ɓayi ɗuma ittimo nulanimo inni miɗo falama hiide ka pale anga Madina o yehi Madina seydina Umar inni yimɓe Kufa ɓen ɓe wullitike e maɗa ɓe inni wondema a jogitaki ɓe no moƴƴiri nde a julna kadi a juutinayi nde a comportement ma on an gouverneur on haray a comportaki no moƴƴiri e hoore laamateri ma on seydina Umar déplacé Madina ari Kufa landagol himɓe Kufa ɓen siko gonga kana gonga ɓe
ɓe jindi nokkeji ɗin fop ka juulirɗe fop ka tumbodire fop kala ka ɓe hewti yimɓe ɓen ina menen o no jogitori men no moƴƴi men andirali mo o jikku o rapport mo hendiɗa ton menen min anda fi o ɓe jindi ɗon ha ɓe hewti ɗon e ca'um ɓe landi ɓen ɗon kadi e nder tawi ko kun ɗon ca'um ɓe sakkitori goɗɗo hawti ɗon inni ko gonga o jogitaki men ndemo juula kañum kadi o wata hay ko juulugol par ce que o juutinay ha nawnuɓe noye amen fayɓe noye amen haray o jogitaki men few seydina Saad ibnu Abi Waqqas ɓe maaki haray seydina Umar si ɓe inni mi juutinay julde an nden min ko no mi hiirno nulaɗo no juulira noon woni ɓe e jonnirde si tawi woni ko geeƴe darɗe ɗiɗi arane ɗen no juuti ɓuri darɗe ɗiɗi sakkitoro ɗen kono oya on ɗum ɓeydi kadi fay toñugol seydina Saad ibnu Abi Waqqas seydina Umar jonniti gonga on ɗum yimɓe ɓen kono ndanen ɗo ko seydina o sahabajo ɗo du'i e hoore oya ko ɗum ɓe maaki ɓe inni si tawi woni a fenay woni ko wownuɗa ɗo e hoore am si tawi woni a fenay woni yo Allah jonde nawnaje tati yo Allah jonde on nawnaje tati ɗo ko faala ɗen pointude ko ɗum yen accu toñugol himɓe kala ko annduɗa ko toña ta tindo de par ce que toñaɗo haysi ko kefeero jantoɗe moƴƴa ɗi ka sariya men haysi ko kefeero si a toñimo o torike Allah jaabinay kisan hara ko kefeero goye hara mo juulata jangata hoolaki buys sabu Allah inni on non o nototo da'wata al-mazlum Allah inni mi nototo noddandu toñaɗo o inali toñaɗo julɗo de ko toñaɗo wo toñaɗo si a toñi goɗɗo o fewti Allah o inni Allah kaari toñilan Allah waɗumo ɗum ɗo e ɗum ɗo jaboto dey haysi mo toñuɗa on ko kefeero jaboto seydina Saad ibnu Abi Waqqas inni Allah ɓaytu woni o toñilan Allah jonnu o nawnaje tati nawnare aranere nden jantoɗen dey o inni yo Allah juutin balɗe o yo Allah juutin on balɗe makko du'a o ɗimma on o inni on non yo Allah duumin basal e o andi kono duuɓi waɗi juutiri wo basal ngal kadi a juutiri tataɓum ɗum o inni on non ta Allah sendu o e fitnaji e ɓittendeji ndaare ɗo seydina Saad ibnu Abi Waqqas ɓay oya toñimo fi Allah yanne toñirimo toñe o fewti Allah o inni o fewti seydina Umar ɗon o inni yo Allah si tawi woni o fenay woni ko woni wowɗo kon Allah jarribor o piiji tati juutinede balɗe juutinede ɓilla e honɗum yo Allah ɓurnu o sonja e nder gurdam makko e fitinaji o wuruno duuɓi heewɗi du'a on jaabi o wuuri duuɓi heewɗi e nder tampere ɓe inni wondema hari kaka pubelji o ñamata o ɓaali goɗɗum e nder gurdam makko fof jonno duuɓi makko ɗumanni ha e kadi fitinaji yani e makko kala mo o jombi ɓe seeda kala o ɓaali ɓe ngure o ɓaali fop affaire ji makko ɗin fof koye nder mo yalta e oɗo probléme mo naata e oɗo probléme mo naata e oɗo probléme mo yalta e oɗo probléme ɗum holli wondema musidɓe julɓe watten e yili e toñugol ngol ta fijir toñugol goɗɗo tentini non hon ɗum ka kupulji si fuɗɗama haɓede mo kala toñay oya fiyo hettugonga yo Allah dandu non sa toñi goɗɗo ɗon siko gorko on o akkiti oya ma siko debbo on o akkiti oya fewti Allah inni Allah kaari toñilan e hoore himo andi na non woniri Allah waɗumo ni e ni Allah nototo de Allah ko ɗum nulaɗo maaki wondema Allah nototo noddandu toñaɗo hay siko kefeero Allah notton haray ko yen ɗumanno ko yen
waɗu très attention ko en wattan e yili e toñugol. Allah ko daali e hadithul qudusi, hadith ono ka 40 nawawiya. Allah inni wondema mi harminani hoore an toñe, fala tazalamu, wata on toñedir. Allah inni min tigidi lan harminani hoore an on toñugol. wama Allahu bi zallamin lil abid, Allah wonali ko toñowo jiyangal. o inni mi harminani hoore an on toñugol, ko non kadi mi waɗi toñe hakkunde moɗon no harmi. toñe musidɓe julɓe no hulɓini. Allah daali inna allaha la yuhibbu alzalimin, Allah hiɗa on toñeɓe. Allah kadi ni wallahu la yahdi qawma alzalimin, Allahu subhanahu wa ta'ala fewnata himɓe toñuɓe ɓen. Kam mi andi toñugol himɓe ɓen no hulɓini, ko yen wattan e yila toñugol himɓe ɓen. si ɓe fewti Allah tun Allah subhanahu wa ta'ala nototo. haray ko ɗo wonɗen hattude musidɓe julɓe, hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala nde nawnare natude fewɗo ni leyɗe porto ɗo ma nokkel ɗin fof yo Allah subhanahu wa ta'ala yaltinde. haray kadi son wattani e yila musidɓe julɓe, min komi faami kon ka haqqille an, fewɗo ɗo ni aduna on bani adama fof no ɓeydi jogodirgol. bani adama fof no ɓeydi jogodirgol fi kun kollum kun coronavirus Allah lan fof ni no jogodir. fewɗo ni an nanata partiji innen wonde maɓe hiɗa hoɓɓe ɓen noyna immigré waɗi ni, immigré waɗi ɗum ɗo, en étranger ɓen ɗum télévision ji ɗin fof fewɗo ni ko fi kun kollum ɗo woni haala fi bani adama fof fewɗo ni on ɗum fop no woni nene goto baba goto, fop no woni on nene goto baba goto. tampuɗo e marɗo fof no woni nene goto baba goto, hettiɗo e mo hettake fof no woni nene goto baba goto, ɓalejo e danejo fof no woni nene goto baba goto. hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala, hiɗen tori si kun kullum ɗo kadi kun yehi yo Allah taw hara hiɗen tori kadi ngal weldigal hakkunde yimɓe ɓen e bani adama o yo Allah subhanahu wa ta'ala duumi. sabu hiɗen andi wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko gonga en heɓi sattende wongol ka cuuɗi ma nawonare nden wari buy. kono sa yurnitike kadi atta lesoji no heewi ton. kalkileɗo musidɓe julɓe, kalkileɗo kunkullum taway kum ɗo hay hitere hiyata kum paniki andalam fop, kum darni aéroport ji fop, kum liɓi bourse ji fop, jawle no yanira partout. calcule siko maayo ngo murtuno, calcule siko pelle ɗen murtuno, calcule siko hendu ndum murtuno. ɗum ɗo koko hitere yiyata mimmini. calcule ɗo siko piiji ɗi Allah tagi ɗiɗɗe e pelle ndi leydi nge nange ngu kammu hara ko ɗum aggitino. ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tuuɓen ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala, moƴƴinen relation hakkunde men e Allah, moƴƴoɗen e himɓe ɓen fiyen heɓu jannatal firdaus. hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala kanko wawi jogi yo Allah subhanahu wa ta'ala artuku en tuubugol, jaɓana en tuububuye, waɗa en himɓe tuubuɓe, waɗa en himɓe aljanna. hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala nde nawnare sakitinde yo Allah subhanahu wa ta'ala ittu fiira e mayre. ta Allah jonnude doole ka wonɗen ɗo e Afrique, ta Allah subhanahu wa ta'ala jonnude Afrique, ta Allah subhanahu wa ta'ala yannude fi mayre Afrique. hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittu fiira e nde nawnare. yo Allah reenu en enen e mawɓe men ɓen e den ɗangal julɓe ka hikkori. yo Allah yaltinde nawnare e hakkunde ɓiɓɓe adama ɓen. yo Allah subhanahu wa ta'ala yaltinde nawnare hakkunde ɓiɓɓe adama ɓen. yo Allah subhanahu wa ta'ala ittu fiira e mayre fes hara en nanata fi mayre few. yo Allah subhanahu wa ta'ala dande en fi mayre dandana en. hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men feƴƴiɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafoɓe. hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo mawɓe men ɓen. siɗen yewtude ɗo fi diina hande e ɗe leyɗe ɗo ko holli ko wondema ɓe nde'irno en diina. yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafo ɓe feƴƴiɓe ɓen, ɓe feƴƴinaɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala renuɓe. hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala kanko wawi jogi, kanko inni yen toromo. si en torakimo o monoto Allah huntan men hajuji amen. Allah subhanahu wa ta'ala huntan men hajuji amen. Allah subhanahu wa ta'ala huntan men hajuji amen. yo Allah subhanahu wa ta'ala barkinɓe ɓiɓɓe meɗen, kala ande nde jogiɗen ɗo enen wonɓe e jangidude ɗo ɓen e kala mo ala ɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala huntan en hajuji men ɗin. yo Allah subhanahu wa ta'ala ittu sonjaji ɗin ka meɗen
yo Allah subhanahu wa ta'ala ittu sonjaaji din ɓeyda welo e giggol ka nder cuuɗi meɗen enen e ɓey gureji meɗen kañum e ɓiɓɓe men ɓen yo Allah okkor en lamɓe moƴƴuɓe yurmeteɓe leydi ndin wallitotoɓe leydi ndin naadayɓe haarande e leydi ndin yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓantu fi meɗen hara en hiidi kadi janngo e midi 30 e 15h30 innen wondema e 22h30 haray ko min Mouhammad Alpha arno yen sendodu iwaɓutuji ɗo haray meɗen tori du'aw assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.